Kasenjuk sarang ba Katolik Paris Namdong. Kalayo penlong ya kejing yaseng yalap kebakat kendai hapok kasinong saya rencang. Haka art kendai balai fel tarik naiwing arahajar art posan. Haka tei kesengi. Lawan manisim benta da kibabun ngut ki rang ba na kibalang sinang baper. Las dang ya katei ke program da kejing penkiu ya kalama kasenjuk kirang ba. Da isam la habok sungo. Hakinei ki arsengi kirang ba kilayo bani mir jimut. Halor ka thim ngai la de bat kaying kasem janga ngan sekri tangya utrai Joshua arposau khatsan hakijan mir sing sajain da penlong ya kejile jingo ya kawai kalong ying badan hapo ka sinong serencang haka pormi la penlong ya kejing ya seng ya lap bala ay kejing kren basngau tenat dai advisor kasenjuk imakarlik sing sai bala penkut da kejing mane sakramen Malayalam da Reverend Father Smian Sungo, Spiritual Director Kasenjuk. Haka step singiu belai, lapan menta ya kejina niam ya kamas bakhui, da Father Spiritual Director Father Smian Sungo, haringkat kejina lang Father James Elisar Bare. Haka no pai singi la ay kamat pusan, halor kathim ba kejing pusan ya kaktin ublay, da Presiden Kasenjuk irang ba buram langdhar. Layalam ya kejing ruwai basnga melung bat basyo mensim haka jingkerku da imakalik singsai advisor kasenjuk bat haka jingkerku la penyai da Reverend Father James Bare da penhiar kalama kasenjuk da ilong kemi labinia pakma ban berkuno ya kate ka program nau bak deu bak syau hau kanlong keburom junom la junom amen. Nah, bukannya bosan yang nggak cukri yang lain. Kamu dah dia dari kalama membagi pengarap yang kong katuyo penku dia nikawan merek senam uni senam arpaun ru ha benai di sembar diam oh di sebelah ha benai di sembar diam yang di senam arpaun ru penmandian gini sing Jelap yang besen orang ba Katolik Namdong Paris ha kesenong mo kaleng tapi nang yang ini ini kuar aku dah di kerang ba mo kaleng nang ya iti kelemah le dabu video lemah pi kelemah dah himi te biang gaj pi mentu te cemani pos nama hai tegerpat ipi sna bahawan chongchut watak balang thame wakanan de talai ko gamte watak balang la thame ki bro warin ka balang dan thame snyapu bai bi ne bah aparis nam dong kadang man khon khian ma ga kan pumi gani bai manami gani de yo del pele te katte bitit dang man khon khian le te kerpa di pi snya bhai wan chom chit te ile yo ai tha thia ai pi ka ma thia ni me ni ma hamte Kau kublai sibun ya kirang ba balang waginong kitkam yung nasanjuk senman pa yung balang senong jadi galak kuai kublai ya waro kantam ginong cek ginong tu ginong pendiang ya gaban gudi gini pada saat sekom bila tu ni step aku pendiang ya kicimbam kicing itu wagamet gini kublai sibun ya gini kicing kena sekom diopi kesim gini galak kublai na waro nadu kimantai kimanpa ikon pendro pelun wagini ikon kian gini budai sibun yang gini gopo yang pi kalau pelut pi nado nestep ya cha hado gini klimat yang gini gina pasi hado bawa gini sen gini yo chongkun kalau yo chongbu chonglai kalau em gini sen di dia kerjaan dan berkaya di ikon pa budai sibun budai sejarno ublah gini suk menang kepu kedo ya pi kini por jual peluai yo dia ni satu di kecil ruang loh ada biang baik beli buat karlik ibarat ya oleh hak beli kamta moman presiden warinyon i kagwa takti ul kublai sibun ada mana advisor yang senang bak kesatuan ikin tanah kek stomeri wang lai kawan sini wang tiar kita lelak ni kalau ni konpo penpen bahagia ka senang bak kat persilen ki isa medan dah masak mat dia Antaya ada
jit meaning jit advisor kan hai jesu urumai kan number pra tutis notian